amen. Bani baheza hama nanje nagira shimira Imana ivyo yangiriye mu yindwi ku munsi wa kabiri nahuye nisanganya isafuriya irimo mililitiro 60 ziseseka ku maguru iri mu 60 zindi z'amazi ashushe ukuguru kucagenda nako yose ngaho umubiri wose none Imana ndayishima ko ubundi muzima amaguru arakomeye ariko nitwezamura ibiganza ku Mana ariko ndumva nabanza gusenga uyu muntu afise ikibazo cy'abadayimoni bamutega ibitero ahakorera turi gusengera ama ikindi nacyo nagira shimira Imana ko umuryango wanje yaworokoye ama nahuye n'ibigagezo uwo munsi nyene ku wa kabiri cyambura data wacu acarapfa apfuye mu nyuma yaho naho naciyesha miye ama nanje abaye maguru niho naciye no amitende ko yaragumye senga Imana cyenda telefona umugenzi wanje njya musore yicaye hajya pressing kiramubwira ati je nahuye n'ikibazo nduze ruguru mugana aho nduze ruguru muramvya ngwaye hama nagenda ngiye sanga umuryango wanje amaze kujya haje ko ku munsi wa gatatu mu nyuma yaho mwene wao na mama carapfa rero dukomere Imana amashi nahaciye apfa mugabo arawe yasize barakomeye ikindi naco naciye nkora nduze ku wa kabiri naciye shikira mu bitero by'abarozi abarozi asha barabaroze bakuru wanje bararoga abapapa abamama bararoga n'abana bako ba mukuru wanje ndabasengera abana barabohoka dore dukomera uyu muntu asigaye ari umusenzi akomeye ndabasengeye hama barakira bari bagwaye amashano yashinga nta kantu gatonya na pastor kava dukoresha umwanya uyu mwanya abana uraheze ye baba abe nibegeza buzirisha intefo na pastor ati nahuye n'abarozi benshi abo bana bari baraza amaguru baraza amashano amabuye abana mwajya amavuta wampaye Imana ibanze guhezagire cyane amen amashi amachavuga ati basengere ndasengera amazi ndabasengera amazi uwo na amazi ahezagiye yacaki maze kwiyenda nkuko navuga ati ibitero byose biri mwiyinda bikire gacha bivamwe byinshi bizina geheza abana basengera ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu abona inasigaje ku wa gatandatu umuntu hari hazi imyaka 3 yaramugaye ari mu nzu agenda ari kuba yakinzo yamuhaye amazi nasengera aho nyene naciye uragenda genda nakore mwaje amavuta yagumye umpa pastor namati nyongeza amavuta abadema ni benshi tubici ariko nitwozamura ibiganza ariko mwoza muraza nkabasengera ngo Imana ibaha amavuta mw'abantu mwe amanguma n'abasengera uwo muntu arabohoka arakira cyane umva message mbari ati ari umuntu yibarutse ku munsi wa kane uwo muntu yibarutse ku munsi wa kane agumana ibisonga mu nda mugabo bari bamubwiresa zerere bacimutiraga mu mabuye n'amashani aho nyene mu amazi Imana ishamubohora abana baronka barakize abana basenge ni nk'abantu nk'ijana barenga Imana ibezagiye cyane uyu muntu n'umu evangelist Imana iguhezagira ikongereza amavuta menshi ingo ndagusengere tugushire ku burinzi n'ubudahangarwa ayo masanganya turayanse mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Yesu turamusengeye kugira ngo umurinde umushire ku burinzi n'ubudahangarwa agirirwe neza arindwe mukaza akora turasengeye umuryango we wose ushire ku burinzi kandi kibiri tumusabiye amavuta tumusabiye ubushobozi yakira imbaraga zo gukorera Imana ku rundi rwego mu izina rya Yesu amen amashi ku mwami Yesu Kristo ugende uvuge Yesu leo moto wa Mungu utashuka katika jina la Yesu. Nafashije.
biba biremeye uva cyagihe uri muzima ariko nitwozamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo ni ukumanura umuriro uyu munsi turamanura umuriro hanyuma yaraciye inkindwi zingahe haza ukuguru nako kurafatwa noneho biranga ko magara ati noneho n'ukuguru ikimuga cy'ukuguru aho rero ni saa munani y'ijoro ndatinya guhamagara mu ngeri ntabwo namuhamagara ijoro mana mpagaze kuri rya jambo yavuga ngo nashusha moto muze mwumviriza ibyo tuvuga mw'abantu birakora naramwiganye ndaryama kuri kunjya saa munani y'ijoro uko numva ikintu gihiye kimaze gushasha ndabyuka mu bitotsi ndavuga ngo hari ikintu kibahisha ndabyuka ndagira kwa kuguru numva kuremeye kubaka ndavuga ati ni ukuri koko ijambo ni ureko nzajya mwigana twozamura icubahiro kuri Yesu Kristo dimanche njyewe nari maze imyaka myinshi guhera mu 2017 ndwaye ikintu njyewe ntabwo nari bwayimubwire mu ngeri nagiye numva bivuga nari ndwaye ikintu cyo kutinjiza oxygene ntiyahumeka yego ni ukuvuga ngo namara nka 30 secondes zitarinjiye zigashikira mu mapumo 30 secondes urumva ko nari mbabaye guhera 2017 gushikiye isaha kuko muganga yambwiye ko mfite ikimenyetso cya asma igihe ikirere gihindutse nanjye nahindukana naco ntabwo naronka umwuka uyu rero ayivuze ati hari abantu bacikaga oxygene ngaho ni muzi narirutse kuko wahagurutse mu zambere mu gitondo nari nabwiye Imana Imana ndagusabye mungera ze kuvuga ikintu kijanye nanjye uko meze nanjye ntiruzi ko ngendana byinshi hanyuma rero numva arakivuze yewe ati Imana wakoze kunyumviza ari mu gitondo nca ndazanga asenze umukozi w'Imana dusa Imana nk'umugisha arimo arasenga mbona araje arasenga ibintu numva avuze ibintu byanje nta nubwo nari mbizi ari ibyo nari nzi n'ibyo nari mbizi abivuze aravuga ngo hari ikintu yavuze avuga ngo Mana reba akagahinda Mana reba ntabwo nashaka avuge ntabwo turavugana agahinda kanje ntabwo akazi arabivuga Imana yari irakazi niyo yamuvugiye yego abivuze mwijoro no musi rero narahindara ijoro ryose bivanye n'ibyo twize ejo mu karara abantu bataje ejo ndavuga ngo Mana ndarambiwe ndabivumye ndabyishe ndabigize nabi ibintu njyewe nari mboswe mu buryo bwose biriya bintu byose bavuze njyewe byose bya ego ubu waba hose yumve mwijoro saa munani y'ijoro nyine kubera ko narayendarira mbwira Imana ko ndabyanze bana ndarambiwe jewe Mana birashishe ndabivomishije urumva nza numva umuntu saa munani y'ijoro ambwiye ngo ubwa mbere nagiye kubona groupe irasenga irasubira senga muri groupe basenga ibararuha ati ebana reka tubaze turuhuke groupe ya kabiri iraje nuko ije barasubira basenga bararuha mugabo naho barushe barangije batsinze mbohotse kuko nawumvise umuntu ambwiye ngo urabohotse haleluya haheze umwanya numva kandi undi muntu wa undi nyine aravuze ngo akira kubohoka none rero ndashimira Imana yarayimbohoye amashi ku mwami w'abami asima byarangiye ubuhumeka neza ashaka be krizi twozamura icubahiro ku mwami iyo tuvuze ijambo tukavuga ikintu wewe wumvise ko ari wewe uca uza wihuta vuba na vuba kuko Imana ikorera mu bihe soje kuri iki kintu mama wanje yaramaze njyewe dimanche ishize naje mama wanje arwaye ngo yarakomeye nako hama aravyuka avuga makadobo turamuha aravomisa arangije ngo narife ngo bari bandoze ati nibiki ngo hari umuntu w'umumama akiri muto ngo yaje ngo abwira ngo ho
umusazi we araza ngaho arangije bo asharavuga ngo nahore nababwiye ngo mpakadobo urumva ibyashoboye kunjya mu kanwa nabivomishije ibindi ngenda muri toilette gusiga ndavuga ngo imana ishimwe bari bantwaye mama wanje ni ukuri ndashimye dukomereze amashi yamugiriye neza imana ishimwe ariko ntitwakomereze amashi ku bintu ariko arakora mwari no teraniro mw'abantu b'Imana abantu mutaza gusenga kwa gatandatu muri muhira hari aba bari ku kazi birumvikana akazi nako nyine karakenewe ariko abantu mutaza gusenga muri mu mihana yanyu ngo muri weekend muri ko muramesura muri ko muragira gute nababwijije ukuri muri ko murahomba cyane kandi nimwe muduteje ibibazo uko abandi barabohoka nawe abo bari kubohoka mu bandi tukagaruka kuza kubohoza wewe kandi no wabohokeye rimwe n'abandi ejo twize ibintu bikomeye cyane biboshe ubuzima bw'abantu ariko nawe uyu munsi nawe waje uno munsi hari icyo Imana yari yakubikiye dukomereze amashimeshi abandi mugerageze kunyarutsa ndabona amasaha arihuta cyane haleluya shengero ry'Imana amen haleluya kandi amen nanje mpagaze ngaho imbere y'ishengero ry'Imana shima yuko uhoraho yandinze muri indwi yose aya maso yaje nibaza ko nabaye mu bambere yatangiye gufata sinzi ko hari abandi bayagwaye ngaha jewe ngira nabaye mu bambere nukuri ni hamwe h'Imana sinenzi kongera mu munsi nkanura amaso yaranteye arafata hamwe ntafatantura arafata kubera ntari bwagwara amaso ndavuga ngo ibi bintu nibiki ariko nukuri ndashima Imana uhoraho yashikanye kuno munsi nkanura sinahora nambara amarori aya sayifyeri n'ibyagoranye ariko ndashima Imana ko yashitse kuno munsi nkahashika nkanura haba mbona bene data mwese muberewe dukomereze amashi yamugiriye neza nkabashimira uhoraho ko yongeye kantwenza mu bikorwa byanje ndamushima kandi cyane rwose yumve ko ndamushimiye kuno munsi bivuye ibyina mu mutima umumpera amashi abumvise gushima kwanje amashi menshi Imana amashi amen Yesu yarakoze icyo kiza turacirukanye muri Tanzania hamaze gufatwa abantu barenga ibihumbi 10 na bingahe bamaze kumenyekana bari kwa muganga ni kiza gikomeye ariko turacirukana uno munsi Yesu nashimwe amen amen je mpagaze ngahashimira nakuntu mwakwegera hano mwegere mpagaze ngahashimira Imana itangaza Imana igenda inkorera je nari maze ikintu cy'ukwezi ngwaye mu nda inda yuzuye mbona indya tapeti ndazifitiye ndavuga ati je none ibi ni biki ibitero byose by'amabiza bikoranira kuri jewe ibi ni biki kwa Mungu naho naza ngaha pastor arasenga ariko asenga ntabura kuvumesa numva induka itera hama ndavuga ati Imana urakoze kumubijije kuko nari ndemerewe nabona abandi bakora dukomereye amashi menshi cyane kabisa ku munsi wa Mungu Imana yabohoye abantu benshi mu nda zabo sinabona abantu benshi ko bafungura mera nkabona abana ko bafungura nkaguma ndabara igikopi mama akambwira we kutarya nibiki wakwihereyeko avuga ati je numva tapeti ndafite ariko kuwa Mungu ndashimira Imana navuye aha ndashika ndarya amashi ku mwana ako kubura apeti njya zihari birababaje ba ukuri Imana irakwijubahiro je ntacyo mfise ndayiha ariko nari nkwiye kuyiha umutima wanje kandi nkayikorera kamwe ubushobozi bwo kuyikorera hama bimaze kuba bigenze uko numva mu nda umenga nicafise nabi mu kanwa ndamerewe nabi canje Bujumbura imaze iminsi ndiko ndiruka mu bintu byo kuja iyo kuri pave mukuru wanje yarambwiye ati kuko ahangayikiye nuza ndakuronderera akazino uruhuka uraba bakoza ibyo abana bafungura akanya n'akanyumbwira ko abana babuze ibyo barya abana ko bameze nabi bakuvyindiyeko sinukuri rondera resepasi uraba ko wozino uze gukora resepasi yanje irazibirwa n'umupapa arayizibira neza nkagenda mbona ko ndayitahana ariko bikanka wakangaye naho naza ngaha ndavuga ati Mana nambona yuko je nza kuba muri ubu bukene bw'abana b'iwanje barara inzara abandi mu yandi mahingo bariko barafungura jewe ugira ico ukoze unyugurure resepasi atari uko jewe uraba ico unkorera kuko je numva ko ndushe Imana nimuyimpera amashi yarayiguhaye resepasi yanje hirya y'ejo narayitahanye kuwa gatanu mu masaha 9 ukuri Imana yaruguruye sigaza ko yonshira inzira ukuri ndabitanze kumutwara mu rusengere Imana icira inzira nanje abana bazaba muco ya mashi ku mwami Yesu akugururire agucira inzira kuko kw'Imana kubane nawe urugendo rwawe Imana igugurure mu izina rya Yesu
Amashyi kuri Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Naje Gereza mpagurutse mikro. Imana. Sinduwino mva mu rumonge. Gereza microphone. Mugabo Imana yaramfashije naraje mwa runo rushengero ndahabohokera. Naciye mu bibazo byinshi mugabo Imana yarabimfashije ndabishima. Rero je mfise abana batatu, abo bana batatu turi kumwe n'umwana mukuru, abandi nabaye ndabaha abantu babanderera. Kuko twaciye mu bibazo bikomeye hama ndashima Imana kuba bakomeye nanje nkomeye. Ni byinshi noshima mugabo kubera umwanya ari muto ndasavye abantu mwese musenga mubandanye munsengera ndi mu bibazo bikomeye mugabo Imana izobimfasha. Imana itegeza kugucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere Yesu amashyi, yamugiriye neza kandi agiye gukomeza amugirira neza. Iyagushikanye hano ni yakuzanye kugira ngo haruhuke. Utegereza gutabagwa ibyawe byose bikagenda neza kandi abana bawe ukabarekipera ukabarera. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Magaze ngaha nshima Imana cyane. Nahabaye ku munsi wa kane mu gitondo. Sohotse mvuye mu nzu kuko mva mu nzu senkeri ngiye mu mirimo. Burya nshitse hampande y'inzu numva ijwi rimbuza kumenga nosubira inyuma. Ryajwi ndarigabije. Nguma ndagenda nshansha ahantu hampande y'inzu nyene ndengana ishatsi kiboshe. Ndagitambuka ndarengana. Mugabo maze kurengana ico catsi nigiwe haruguru gatoyi numva ukuguru kuranze. Ndabwira Imana sinurega mana. Jewe nyene uravyemeye. Mvuye mu nzu ari wumvyuye. Unyereka inzira yiyonje. Nuri uravyemeye. Igikunda je ndafashe imyanzuro ndagenda. Burya nafashe inzira ndagenda. Nshitse ku kazi nyene biranka. Ndaryama ahantu biranka. Niyumvira ati none nkore gute. Muga pasiteri Yozefu wa Mungu yari yatubwiye uti imitego abadayimoni bose babateze mugiye kuyibona. Je ndavyakira kuko kenshi iyo umukozi w'Imana avuze ndakunda guca avuga ati Mana urakoze ivyo ngiye kubishira mu mutwe kandi bizongirira ikimazi. Burya uwo munsi ndaguma ngaho nca ndiyumvira ati ndwanye nabi ndavyuka ndagenda ngiye nshafata bisi ndagenda kuyijabi nshitse kuyijabi ndabura umukozi w'Imana ncasanga hari abaprotokole bariko barakubura. Burya nabakuye naciye mfata umuntu w'umumama ariko arakubura ndamufata ukuti nukwenda gusa n'ikintu. Jewe sindakugwanije ku bikorwa uriko urakorera Imana ahubwo banzufashe. Ashambwira uti reka ndakurabere Erike uburyo ahageze. Aca arampamagara Erike bampamagara Erike uriko aransengera. Ashambwira ati ahubwo wagira ubuntu n'Imana. Burya Dimanche wowe urazi ko twavuganye urazi ko twayazi. Ati burya mwisho kiringo si wowe ari gupfa. Yatangura gusohoka umwana wawe hafi umwana wawe ndavuga ati ahubwo Imana ishimwe. Nongera guhagarara hano nshima Imana cyane. Je ndashima Imana kandi nejo narabivuze ati Imana we ntugigeme mugabo je ndaguhera ishimwe. Ndashima Imana cyane. Burya iyo Mana yarankuriye umwana mwirigara. Imana yarakoze cyane ndabishima. Kuko nk'ubu ibintu bimaze iminsi biri mu gihugu abantu benshi ndabizi. Je umwana wanje ndazi ko abarimo abantu baguma batwara umwana wanje abarimo. Ndashima Imana cyane uwo mwana yamunguriye mwirigara. Imana yarakoze. Uyu munsi ndabikeguka cyane kuko n'umwana yaramaze kumbwira ati mukiri ngo hako no kubona wewe mama. Nufuma muri foto yawe wapfuye. Kubera iki agakuku akaja kunwa gatasa munani y'ijoro ndavuga ati Imana amazi y'abandi wabatirijwemo ubona wakoze iki wari gufa umutekano ukareka kuyahonyoramo. Burya ndashima Imana cyane umwana aranyubaha ku kiringo cyuko na se wiwe yari avuga ati nukuri uwo mwana ibintu wamuhaye ndakeneye kubibona. Namubwiye ati je ntuzigera ubibona ahubwo bwigira ubibone urankurikira. Niwankurikira tukajana. Wavuze neza. Burya rero umukozi w'Imana Yesu akongera amavuta. Ahubwo ikirenzeko aza guherezo ryiza. Hari umunsi wa Dimanche naja ngaho mbwira ati abagukuye ko agashamba Imana igiye kukaguvuga. Burya narakabonye. Narakabonye Imana ishimwe cyane. Twashiye duhwana n'umutware mu nzira nari maze imyaka 18 tutavugana. Turahura agiye mu mugambwe cyahakoretse umushoferi yari yakarabatwara yaramuhagaritse. Asharura urukubwiwe agwa mu nda. Ndavuga ati none Mana kiri ibintu ndabibonye. Ndavuga ati Mana je ndabibonye. Isezerano wasezeraniye kubonana ndaribonye. Wambwiye ko uzomfata ukuboko. Ivyanje
je ngo nakomeje kuja mu bafumu Eh. nukuri umufumu wanje natanguranye na independence kwijaza nukuri imana yo mwijuru je navuze ati Hapo, hapo. narashise warashitse nukuri twatanguranye n'abantu 30 pasiteri kwija Yozefu avuga ati tondekesha amabuyi abakristo bose kubona amabuyi bazozera abakristo burya twarakubita umuvuba nukuri imana yo mwijuru shansezeraniye cyose ivyanje byose babyarira bajanye byose biriko birangaruka amashi ku mwami w'abami Yesu bumbura wa kera nawe dukomereza amashi benshi cyane amen Pandisha. Haleluya. Tena ngwe gushimira Imana yo yandushikanye ngaha ayi. Je habaye ku munsi wa kane turi muhira turyamye mu ijoro. Imana irambubwira ati mwana ahubwo ntiwo byukura bibiri hanze. Imvura iriko iragwa umwuzure waduteye. Turahava abana ndababwira mwabana mwe mumva gute amazi nkumva ku mabati yaza kugwaho njyamye ndavuga ati mana ibi bintu nibiki ndasohoka hanze sohotse hanze abana ntamvuga ati bana sohoke nimusohoke mwese bamuraza abana baryamye abana basinziye nimusohoke tugira dupfire hano abana bamwe barasohoka abakuze timamwe we basohotse nabi bigeze biriko biragenda abandi hirya bariko barakoma induru ahandi hirya bariko baragenda intuzanya abandi bariko barapfira mu mazi mugabo twe twasigaye hagati ngize tugira haleluya amen ale tushatavuga ati none mana abana bakaryama nkaburuta abana bakaguma baryamye timana sohora impene sohora ibintu binze hanze abana bakaguma baryamye rero abana bato bagakuraho bakarira nkahava gakubita ati sohoke nkaguma mana ati kumusenga mawe kumusenga ubwana bukaguma kanyegeye aho murabundaraye rero nkacamuvuga ati duze mu nzu ya ruguru tini muduze mutubadugane abana bamwe bakarira mwawe turapfuye rero mugabo Imana yarakinje nawe wapfuye muri zewe nta numwe yapfuye mugabo abandi bari hirya abantu barapfuye twe dusigara hagati nje ndavuga ati mana ni wowe ubona ibyo waba mpaye ndasenga ngaha aye ni ubona byose uhayiragira mana kavuze ati Delila atakagarara kuri telefone abwira umugabo je murabona ko mparitswe acamubwira ngiye twari tuzi ne Imana cyavuga ati acabwira umugabo ngo hugira uduje ngo hari ya ruguru nguze kuraba biriya bipfu ndavuga ati mana nibiba kuko bivuze tintibibe kuko abandi babe bazobisaka umugaga indari ikigwa irahenuka ihenutse igwa twamaze gusohoka hanze indaro ikigwa twamaze gusohoka hanze igikondi kirimo impene je ndavuga ati mana niwuhaye uravuga niwuhaye urankorera biryoshe abana none barabakambira none mawe tujane